Okay, gal tuo len wo ka ekewa na suwas kewa. Bitligi managog din sang lang sikat kimulash kikat kapen osun bisenge in California ka West Coast
ko America kadashkes lutuing sete ngam en ko siya ngam tam na ke sa mau to lugo akos magduing Sanri Philippine Micronesia ko siya punte na ani spell sigin pa ko was close sikat ke mo lash masimit lo kagat ko pen o soon ke medium saying ingan sramsramkin da masima fall den sramsramkin na messing sramkin saying ngai sramkin sife na saying akon na lutu o ke casting goal na ta shan acho que Sanri no lacos tivesse fa mo foca osco yen iwed matalon god foca osco yen iwed matalon god na gosli le en na mo katilashwe ma wo ashpewe e fo pe gadel na ona bel na kewa metigat fashna met ke ona sigla sa plashna na sigada yokshupe inashwe doklesilash den non galama mga akfasyon ko de sramsramkin ko tifen ko de ledak kadlan akkayla mga akfasyon nekat laging online ita eklal den mo kan tafo kaslal to na oena ke malaki na kishbesingen na suya den som na yun gat broile siap kat ken kat fashna kat broy all I've got flatten kan spells vak lumalap ke mulash kulo ke long si yaklum na sish kulo ke mabupas kat palakin kulo ke kumlay la kaden kan mataylik kilitu isa kat na kan momong kishbin kum esben na sish siye pepe kaden kan akfashilong silom na sish kan aksuosikat leke masamakat تعرفوا بلاك بعدين بعد ذلك تشيكسوم كبروجرام سيكون ويكات كاشكات وغير ما يتلاقي لوم نكتاقي قد متعلم كاسو من فكيك لا وانا كلام سلوم ويبه elos سما ويكات إنge elos سما إنا بين وانا قد إن ويكات إن قد متعلم من قد أك فشش بدين سيالوس سام بيستنا سيالوس بعد ذلك ويكات كاشكت بلغت إنكم كم الله شميتا سيكت سيكم ويكت أك ما يسمى جسنا هذا شيء وين ما تقول فول أو أك دشام تنجي بس يكشم بين كاشلوم كلو كمان كيوا ناس ويكت باقي بيسكوا باش كبل سينه بام دايكت براي يسكي من صفات نجوم سالم جسكايس كت براي Amen. Kaya mas may nagfaktuwa na siyos. Evin ma ko se ko na meswiya in share ye ko in like ye telecasting ko live casting. She base mo ko like ko fin tra mo gas ko. Min kumli ngali kita may mamda akfashe o komanda ke Facebook eh. Taliliyak masta we kasi kita kaki mailen we adi na ke ko like an kaya ba kawuk ke Facebook man ila ko in we bash ke ko we be lupshala ko bel si share ya an ko be share like timeline lo man kawuk lo man in maganda ka ba we na inge na gos kan biye kat ke website pa gusto na ke castinggold.com and ako may sumne ke ensima live weekly live lash ke website lash kumilile talagash lash ke kanina kat live na ke website lash kadaye be live na ke channels tolo siye pa Roku fina TV do man evin smart TV se na arsh Roku ke na Roku channel singan kumesom na ke na at pesit sub channels and sub channels singan ba parang mo kumisuk word of knowledge pa kuminagunsukan na kumikoin som liye kat ke TV na tuman ko som na ke Apple TV pe som na ke Apple TV o yes pa na nga
kume soup word of knowledge na ko fin pang Amazon Fire TV ben at man iler magin sticks ako kume oto yang mas sticks ako nil tala sing logo ulgot doing ulma na or magin be Amazon Fire TV na tuman na baka magkita sramkin design niya. Kita sramkin may nunak sina design siya pa aske pakis Sanri yan. Sanri yan Sam ang ulalkos fos alkos na kisingaulan. Sam ang ulalkos fos alkos na kisingaulan na sram kon na kipel sa sakma evin week to two finalong sila kat mo nga versus ke weekend na finan Dallas nga tibe uses slight erosion na finan Dallas ke week tari na nga lipshala nga sumo sa alu ke kokolal degin roll elos akkalemye elos matawek or makin or akfashe Sanri school na kumni nga kuminchike mot ko ipsina ke Sanri school an le ke shuke mot ko le ko fall na pa ye se ko luo ke Sanri ako min sisla kden nikshin na lutoy na kigastan ko at skimot ko alu metlan plepasta sika lay minister sika taking si ikipelan church na alu tawag ko fall ko min diksyon na lutoy la makatil ki nga kumin ito ki kitin na pel na shimot ko ba na may matalongan may mamatalong duting sa makatosilo sa liyo kita ola katosilo shak na sas na ke Bible na leka message si mata ko ke Paul bidan le pasta si ko takoy yung met kulalo si ko iko in gasha Mwet mamata lupshakal porong may luti nga fact mga nga kuminsipam te non ko le ko mea sipid makataro ko bayla ko sumalu lash ko sumin alu insang akfalet lash nasin ka at katilan mo maging matkalen sa plal intafa man na sish mas makatinakutin ito, mas makatinakutin aske. Skimot ko, akong finifiliya ang nakiipla na alu, na maulas mitlalal fung iyo, actually na ekle. Mayin, kat matawag sukle mea long silan kat. Paile, ngakan tayo sika, svenari, ngakan matayom sika, proe, payamang, ngakot, siya to Hebrew sika, wastong lumekos, ilakil na kumintifalayak pela na alu. Na parang kakafekin na nag-kulyaklal degin role finan Dallas na sin church tawag fincha mo facts lang hindi hindi fise ko hindi aro may ta in takalain ko in mema o in kasha in tapo intawi akfashiyan Sanri school men yokshupe ke ngasifena ke lutilak na ke Sanri school at nalason na ke technicals pa kum devin bange mulutset sramkin Sam as puklime ko ma may ta usiin sang shelik sapta suklongol ng nafon na. Dahil siya lagi ip limekos ko, categories ko, libang mo 5 books. Na
Lalo nga talaga sa mga technicals. I mean, ashpelan technicals, pabelan classrooms ngayon. Masing am da yok game da pa exegesis. Kami exegesis pa le mea shupen madututsingan mana sinsa ko simusiak le. Na doon ko ba na exegetical explanation law man, namto ka nag-iban application that na may nasik mising. Baka si guessing hermeneutics. So what is it? Le mea kalme nasik, ngarmakin faka. Na baka style in lutian apaya pala. If in katlong so nag-technicals, mga kadeko kita na siya may imit ke baya pala, walang makuluk ke mangan. Wo ako min dutu ke ta shock ta masi yok na sin a common crowd apa in isla meya ifos mo yak malutu siya ifo gadel sa mosla mana sin siya siya sumda na siya mesiket bed siya na ki socio-economics ke pulan bed siya min basic ta context que mulututse na belki de sonraki application anta nalle o alle fall na que magatash que miseng ya na nga pato ngale ngan gudle taking role to lende que itawi finan Dallas o shoyagon la inafasci Sanri school na kum finke na kapak in mungkin IQ lom ke kasang katin yokan sislabellom ke in mo in ayben na managwa fin fela kung fin med basketball si kung fin ke eta basketball ko softball ma kung tigan dalom so le TV ne bang na mo kung minitay lamang mo kung na consumbe actually do it pangan leaving it out na nakasa mga inak kayo kowos nimit kum flek may kat finte matake maasi na manago may daga sikmi na siya kaya show na kaya ewengen etalas kan duklikiye naro or fin chak siya pa kaya tewse etalan fela o kaya tewse etak kaladmit mit lonkat in mo sang gashigot ke makadakfashi. Nakafak mga vijak may in gashigot siyang in ashipe yok na tagalos wikut o ulutuan na ngay nakan okay ngali dash mit tuwo krita tamil fikla dasiska ngay na wala ka si matagasun na nga mo unso ko pa ba nga unse ngayon isang wikut gashigot na kung vinkan somosla ka mes mo kung di mo makadakfasyon kasyo kung ke namnas use sramsramkin na may lutut sila kum nam sing ang naging affakim daw kiyan program la so si festival itu ngan kibedlan itawi an Oktubre no lagos fat mo fakya osko yen iwen matalon god Sam ang ngaularigos fos aligos gisngaulan. Na shukye nga use on suko ako min Israel Mekret Pexil Mekret Prem dal Pexil Astic Prem gilan we got yon suko ngan unsukan fat mo alem lutiya imol kun long sing ang alle falla na nasikum o lutu kidan loyang okay we got kyo na mas we got kyo unsukan Lanches
Lame Jesus to the in molgit langs det inleda gekomna segat med heilein anjuruk langs gaven lomna seg langs beien volana langs gå Lem Jesus ståndet langs skyben langs kom og liele Lem Jesus sa langs gå maoneman kila selanga Lem Jesus ståndet langs skyben langs kom og liele Lem Jesus sa langs gå maoneman ilang selanga Kalna te barabangan on soko All right. Ano ko sila le once ko nga makredel nasil techniques Deborah Sikra. Ada kulo makred kulo ke ang mlakin mama challenge ma ashroom nga insang pe akkalemye longlang lonkat. Kal mawala na sa kumbalakin katil akfasyon na zoom. Nakaya kong makret, kukulo ke once ko nga nga mo kada show may dutut siyang akkalemye sramkin bisa engankihn si vesingan ano yung fact may tala fact mo fakya osko yen iwen matalon god Sam ang ngawlalikos fos algos na kasingawlan na masing ako min isla ke Sam soko nga nagigat akkalemye le puklan Sam iloriklik ash puklimekos we na kanon sum kada fa masim ke kaisiangan na even na kais soko Sam ngan ash may ma itak yang lumayak le mo pangan met masumos sa Sam soko nga ko kais soko Sam na sama algalikos lumayak mo masum lesin Cora Heights ash kipaya pa lo Cora Heights ko vinor research lawan il shamon sumna ko lang sa shamon ya aspel tol ngo lit ko smake na kung sumna ke matawag kian paya pa lo nakipukla no ikiak kung may line na Cora il grandson senator Kohat Isgar na Cora na talik na tayo Cora nga wayang pe shuf saya elos pa na tuyak Lionel Aaron Moses elos ananta nanakulukyak min Cora Heights elos pa diyeng akflat ke iplan akflat ke dembolo if na talit na Aaron elos pa may tol flat Mwet Aaron mo Mwet flat. Natalik natin ngayon ba Mwet. Kaya los pagkifan na ba kayo kalensap Loon Tabernacle.
na Moses isgaslan God na iltafon na sin med Israel. Na bangan yesingan. Na ora kura haiskan tolman nakaklukyak na masik kadil fat na siluskan pa elos na fon na silusingan weighing talik natalos weighing marakrat natalos losun to ko dule in maton mitliki tent ed matalo lalos kan na losoro na me kadil gesta felo o como los na fon unelos na siebe kora ngan to ke matro ke seulal iso kaya Edomites babengan sie kora ngan na siebe like kora inesing kora ngan to ke talik na Caleb Esam le ash spice singaw luo so some spy na ke enin Maton felin maton fel makadolal na sin dalik na lepre but Israel nga na ashmit singa luo so kung na takaliye mo ash elos angeng elos ash ko ash sramsramkin kaefi irolos matlungan pa Caleb Joshua na dalik sinatol grandson sinatol Caleb pas pabengan siya Kora. Na lamayak copy ng banget Kora Heights, banget may mas sa Samsung at takoke. Nakafakin kumingalab kaya kay siya Kora super musik na aşke payapalo. Taşak da tena victory na akkalemye Kora Heights ganil takawiyeme. Nakafak kumin mo ito le kunchike ko sramsramkin kumita le ash line ma Kora il takokin il takokin mas vi ba ka trapin lasem lo tara de tara kumita nga sure de tara na dole mata ko yeme mais kan kata na wengin be tara saya fono bolutchen Kora Heights tinadil Kora ngan panang afake il Edomites il sibetako ke show like Caleb na il sibetako ke show like Kohat pasisin dalik nadal Levi na bolutchen singa da ko na si kum ain super akkalemye le enna ko makatalash mo yo mawo pa sikyak na kaya nga usi nga kumintre ni ready me reaching ko vin som na ke nga kumin law and na ke me reaching ko raman ngan we go read okay na me reaching fa mo kotlong tari ke makadilorela inge kotliye in city lon God lemgat kole na ilfakaring in city sen ito mabatbat. Na kung nga ako pinchike line na ke may reaching na ke kalme na sitko le shamonye le may samsko nga akkalemye kole na lan kat ke en makatilash ko yok na ke enilo lan mayta lagmeta elos sumna yurin kat siyak na kisipin elos olealan kat fakla konvinsiyak konvinsu konvintawala kumikonekin aloman na nakimalan kata oy na siyepel mameta sumna yurin kat siyak enilalo yurin kat eletopu in fall na ke long se akwuk lan kat na masi yokshbeki siyak lan mayta pa enila in fast fall na ke long se kulyak lan kat na spesifik kateorofaka ngosh lash mayta na sin kat ikren mo kan stop na kaya
Paing masimaro. Pepalo. Alle yokshbela sikuma. Kat fin ito. De me pepalo fak. Nakadesiyak. In fall na ke maka kinalon God. Sipasim na kigastan God. Na kanya vaccine ngayon pa. May siya klok kum na singkata. In sang akfashila no lash may tao. No in direct alignment nagigaslan God. Parang broiler kumo no in fash fall nagigaslan God. Or fosal ko siya kilo katlong tari kimakatilorela. Katlong tari kimakatilorela. Kalme pa nakikacham ko nagitulad ng Israel. Nakadil lang losle. Kadil lay los in katang lang mataon fel pus. May siguro siya na mataon fel no loyan sin. Tina fishes. Elos kulyak si Joshua ilan taga may uni sa kaya na kay siya mataon fel. Parang nang chikimot ko. Parang pelsi lo siya ko la pelsi mo mataon fel saya nga ilmogak la o siya na pamdek tako elos mdek sa akin. May elos ito. Kolon katsi lalos kan. Leila katsi lalos kan. Katulad ng Israel Leila los in katang lang mataon fel pas. Siya mayon pa Esam kelos mayon Amalekites. Na mom dek lush dek fathom dek itiliem dek lost la. Na approaching pa katilan tilokunye fata. Katilan tilokunye fata. Inte tininigan al dalaksa fila mayon singan. Skimot ko. Malan kata fashta namit elos sama axol. Na may pagkumatasingan pa elos sama the receiving party. Elos sama is kayak lang kat ng bangan pakumata. Sigmod ko kel tiglo ko niya fata soswalan axafila may unjingan. Kalme pa katang lepta na si Israel, siya pa na si kumising patol atin ka at pakalme pa ilos sa life ng Jesus Christ. Na ko makadalasyo, kat filo nag-history lan failan na fonda. Kumil alarm na ke feedback ulang mato at na sa kulpel si mat na din Israel daing copper. Egypt pakulbel siya. Kadil asho kadil ash ed matalit na lasho pangan ed matalit Israel the copper postiki tolfo ko. Na fasta na mit katilag Babylon katilag ne ulen sasyo katilag Rome and Rome pakul fell in bel ulen sasyo ash. Na musingi sa kul fell musingi. Paele tinash nation si makul felang. Ito makul felang. Tasok na ito. Le ash nation si makoy mit finvelo. Paen merke. Nangakum iskaslan kat oyeme. Tako kaslan kat tun kat oyeme. 1851. Tako merke. Tako daki East Coast. Patati na South America, di ba, fast soon and just kushay. Nakakumasyam sing, gaya ni los mo wigat get telgas, kadash fin America, sing. Kadash ke kokolo na America. Nawasi nga ba, kat America long le, government lash, alipal na sin China. Nakumiyake, China ta ko yeke mo ang. Mea China orela na si sne kden alle is money rolls kulusin si project nito ko masayen just ngayon dalasya or masing pa Mwet Kulo if hindi ito gastan ko at akkalemye kulya klausan mayen Esam soko Ilang ilusyo ko sa fact mo, katlong tari ke makatilorela. Vi ba kat met ko siya, ko siya, kat finlong tari ke makatilorela, met China orela. Sayen, kawak
sila na värsta China ile da ukun Bible nga may alulalus kan ilos underground churches. Ilos kufla akfashi alulalus may if government vindicate the akfashi idali on elos. Na measure China sukin tako kashikat met ko siya yan. Dal cares is ko dal ini na beya sila asking and sila asking in mo push their agenda. Tanga fakin na le bangan mo si yok shubik yung ako aki kasi kem gaslan kat. Ang yung gaslan kat kolya klasha in mo ko in fast fall na ke long silon kat. When nga kung may tala kung tikrifigasi luman ko kung fakya brain IQ luman sa fall lagi exactly kat. Kat ko in sham kat ko in mukuy ko makatita even katil sila mo lang iskum na in bel singan in kanaus kum le wagon la chupo. Nangafakin mga insang pe nga kumin esmak le. Kasi esmak lagi mga akfashi le. Kung mga akfashi pingan le na fast fall nag-akwuk lang kat iye. If in fast fall nag-akwuk lang kat, nagdagan we kukura heights mas sa subject fact mo, katlong tari. Kimakadalorela. Inge katliye. Kung ako mo in fact nag-imain ka dash mo yun, inge katliye, insinilan kat, lem kat, kalena. Kat kanli akwuk lang kat na in-mastal, na in-matayang ayos, na ki-oyela siya. Kung hindi ko in fact, oingen, kakat na na-riti, may nasam siya. Pangasi mga kuminti, full wadi nagagastan ka. Kasi siya na, lotay la, press kat ilan ikesa sa siyang calendar, kat in makape in sramsramkin, in makape in kifesta siya mising. Nangafak mga ngatifak mga orela, ngatifak mga liya, tiba nga fak lang. Akalbo ni gastan kat, nga bel na kayo, lin na kayo, nga shikeya, ngayon ko in siya bel fak mo, akwuk. Nga wilong le tari kimakadalorela. Liye kumukulalan kat kimayla. Kishipin te mga rela, kishipin kat sukden poro mo, akus malan kat. Na yokshipe gaslan kat na mga kumaskya. Yokshipe, maritsi finne fostol na pakan, yok na kalme. Mayin, te vinlang la ashpe fos itkosh mitliki maritsi nga. El pail aki context. El flia si kumle mesi sramsramkin. Na fos yan, ganjibe use Bible na tigkuman. Fos yan singan, il fako inge, il fact, kikot mo tayong temple lom o kat non ko kilang si kawul lom. Kikot mo tayong temple lom, kat non ko kilang si kawul lom. Kung akum ko in fact, oyan na ke kura heights ka fact. Kilos mo tayo in enlon kat. Minisak, assume le may sabs ko ngayon, ilusyat na fashion temple in Jerusalem. Temple si Fatna. Pangan ay nakflat lalusan. Ilusyat na fashion. Ilus palaking longkaleng lagkat. Ilus palaking wolana lagkat. Ilus palaking akkalemye lagkat. Namising may fagafak kup na ke may nanaksin ngayon. Kat ko in fact absolutely. Kat ko in fact how? Kat suligop na inkot, na temple singan iltilash luk, wal taga ash in matanin siyan Mwet. Kung vinilile ole yang sa body trap kunile temple ka mano sila kumatia malas. Tia malas, even tia malas min limchis Christ il taga mise. Il taga mise in ela makuluk lash maita kited makoin ash fin shaklash. Naki mold nito mabatbatsi. Na para le ngakumbang mano singa malas sifena. Kat fin Island just kasi met lango silas il lange kotle. El modi kotle. Pailan katsa nakita diye.
na parang temple singen na sikum singen osh in god lemel luti ke puklan mat or dal fat mat over leadership vat mat the sermon on the mount il use il akkalemye masap singa ula le me kal me na sikum singen Nangente hashibi akate ta shokta ngan summarize ye sermon on the mount putakin sermon on the mount le malay il tinga in fact le in bellen uleng mato Milo sorogan unlakun may ito akfalet lalos kise lalos manakwa sayang ang temple singan manakwa ash lakunin sielos sa mo na kuminte akmas kuminte pusabas kuminte kosro Kainoyangan sikyak lukun maitse. Nakilimit lutitari nga in fact na kumfin shanga tamalil silo kum akmas. Kalmaya pa mas masikyak lukun maitse. Ingin na sikyak inmatanin siyan maitse. Kumfin non ko, kumfin nataliye matayan siyan. Nanaksawa kumaba na kuminashke kushodari. Kung non ko kung esamalan mo kung mas nagipusyapas tayo, kung teorela, kung mas kimangantari. Nakabilan na control yan na naklas, ano yok siya kasi mamatake, oye, wuwu. Mamagat lela madashin liye, sensen gekin. Makum lela, insure min long, sensen gekin. Mayne fo, mamakumarogan ni kalim ke fact laki alu. Mama tilyang nag-pray loman kung fin entertain kung fin lelay na kung meditate upon it, it becomes who you are. Ile in pa orela oilan maitse. Ne ekalim ge Bible fact out of the abundance of the heart, the mouth speaks it. Kaya ba, mabagat matas non-compel na kayo pa ifali kayo alim. Kat finaikat na kilong lang kat, long siya kilalon kat, may nakasiyak na malong silon kat pa ifali kayo alim. Kat finaikat na kayo nanakoetu. Siya nga may, kashkraksin may, katin may na siya na magat niksay na burst into, explode. Na parang kasi natin liyeng makatdali ka matasyo, liyeng makatlong naging session. I mean, mangan by in a form us and shape us to according to what we see and what we hear. Yokshipe. Nakatfinay ka tayo gaslan ka at na igalim. Igalim kyo yung lasifena. Nga fosting nga ulisingan, ilta ka mo, may takaksakin ko in en na kayo pungo fashion na finsela na phone. Nakamang akong kalim gipawon ko mas Mr. Klein sumasta kat elbo pel na kayo ele wala lang kata may tapalak. Wala lang kata usain siya na sinmait. Na Samsung nga liksyon na akkalemye. Liksyon na ekasek kakumin in galim gele ed makatilaşmaya. Alle ed makatilaşmaya. Mawo mkivan na ba sikya na mana sikum kakumin sipet non ka nakip sinan le. Kaya charm good masingan na nakakumasya uye. Nakakumasya uye ke modern life ng ilap ko mo. Kung siya taasek ke, kasi kailang dalong yung with the fact, kato. Kung kisipin ang daro, long silom si Fena. Kung vinloy na gata na, long ka lang lang kata, uskumme na siya kuminsipe, loy na kaya mga kumaskyan. Mayin, kasi kalam na pa history, humankind history of humankind is proof mga le ed makatilash po mawosikyak ed makatilash po langyak langkat pata na vin en sinan nakalme pa elos sa mga akoskat elos sa pulakin main si umo
Mau taga fungul, ta mama taga fungul ekuflan katang la malon kat, mayin kat il leila mau sikyak. Na kata bela kata kasi seksyon na fo kat il-leila ma Kulo, mau pen siya na sin Mwet wo. Tok na kaya kat magfan na ba ita mga sikanan, mayin nga kung liye mo ita mo elos wo. Takata ito le may asin elosan. Or katika nyo na judgment call si mo, oh, lalo wo lalak-luk. May kat ni kun. Bakit ito, may ito, kat ito na kaya bakat liye. Fala kat, ilita mga skin siya kumingin na. Ito le may kakumnot ko. Na ora, paile, kat liye, kat may na liye mo, ifo ko katil nila makulugin taasin mo. Mwet, kat sulela, makita na ro. Tikal me pa katil ngetla mo. Sulela siya pa uskat me. Na ke, ongay ko, oye, upe makat patatyang na kaya. Nag-iip siya nga le, kat finifang kat lile, makulig siya asin Mwet po. Sap siya asin Mwet siya nga, may woyin sa gasol. Ngani kun, kat mo na ba ito? Ta shock ta, masing ako minusung yain ko ito. Kaya ito, leend na ka makatilas ko yung mawoy siya. May bungin, kat, fashion na finfell na phone na. Kat o napapasi mo, yokla long sila. Ilaw o na siya may isang acng niya sa natin. Kat ilaw napapasi mo, upekas ka sakla. Yung kanaus lang. Ako may gufna ito kay kat, ta sakta. Mama, katil lang ako nito, simle aske pa pala. Nakalme pa, ako vinteridi pa pala. Yan yung pera ako nito lang sila kat. When makluk, so nash maupe, makluk siya long la. Kaya morning, yung suk, nga dudigas na gata. May nagawa mga ito, really pa pala. Ilos plugin men siya, mga iwan na. Paile, aşma da kafan olalos. Taşak da kişibin gaslan kat aşin elos, padang elos kan du fin gas lan kat. Mama ta ko ngani ta kat elos sinakan la. Wan siya na elos. Naglasin kat, fidyak mo mulilitingin ta in gas ya kumbisinge, en kumash ko yan, alay mo nila kat elwikom, kumfin soko, get kumash ko yan. Na glasin kat ke aslosan kayo naknas. Kung fin ka, may isas kung taka like ka share ka. Ngash ka na recording sa nga aspect ke Roku channel la siya. Ka Apple TV, ka Amazon Fire TV. Wina smart TV na doon so many suk apps in a word of knowledge. Na muli siya taka si kumisingin siya akkalemye kumke //fin le nga kum na kat. May nagad kat kalam kaya nila. And na kumakat Samsung ko takle katlong tari. Le makatel lang mawu mo kayo fan na walan kat. If you don't mawalan kat in wikut and wikut was kewa. Glasin kat kebela. Wikat kinan proy in kalye. Kat proy. Olim gat fletjana. Het space spells in the Kulo malap. Kulo ke gas pula lop. Kulo ke long kaleng lop na shish. Kulo ke umlay lakitin tayo kilitu siya in long gas lop. Kat siya sipun wikat cash kat. If that game makadak fashing a weekend saying ngayon. Makadak fashing ngayon sa akkalemye wala lop. Wala los sebe mamdain asor lalos. Mabalakin mas lalos. Kung maupes malos aşke baptan. Le doon dalom in kalyam donin cielos, kenos aşkoyan. Tos in kalyam gela, kum kat maul sifan, kum kat kolena, kum power kat lamaita, kum makayfan na, pagad use top, kat topuk elya enanolaşke maulaş finfelsenya. Panakat sikat proy kelos kayo. So wikat ngayon,
Kasamay fataga wikut. Long lang low. Long si yokla low man siya sila kon matali elos. Paing pa siya clash ke bel inge. Bro siya gain points se fad na tu. Salam Jesus Christ kan bro. Amen. Amen. Kal gulawan lap akegos. True.